Semoga berkat turun dari Allah. Bismillah, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, adapun kemudian daripada itu, alhamdulillah masa saya minum makan. Yang pertama ucapan terima kasih kepada Mansur Sepi yang hadir. Mudah-mudahan silaturahmi umur panjang rezeki murah nikmat datang balik. Sudah itu ucapan salam baik. Pertama sampai ulang tahun kan. Sudah itu salam baik rumah tangga Raman Sojo Sepi. Mudah-mudahan kau menjadi rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya barangkali tidak mana cara awak rami-rami awak tidak lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan awak yang hadir, awak yang lado pada hari ini panjangkan umur awak, dimurahkan rezeki awak, disiapkan badan awak, sampaikan cita-cita awak, selalu lancar ayam awak turun selesai mana. Sehingga mana jodoh yang kau baca pada malam ini, kalau adonan bisu, kalau adonan tajam, tumpu, dan dicito sampai nanti akan menjadi bakat orang tadi masa jadwal mupiah, nanti mau mengarang buah lalu rasulullah batang, buah taruang ayun-ayunan, anak jambong dialah. Ila hadiratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa likaffatil anbiya'i wal mursalin sayyulillahi wa lahum al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghafir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna saghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma tawwil umurana ala khususan ala abnaina ismuhu Wulan Yatifia Febriani ya Allah ya Arhamar Rahimin. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Adam wa Hawa. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Yusuf wa Zulaikha. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sayyidatuna Khadijatul Kubra. Khususan ala akhina ismuhu Uda Sultan Mansur wa Efi ya Allah ya Arhamar Rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma iftah lana abwabal khairat wa abwabal barakat wa abwaban ni'mat wa abwabas sihah wa abwabal quwwah wa abwabas salamah wa abwabas sakinah wa abwabal jannah wa innaka khairul fatihin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin walhamdulillah. Al-Fatihah. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim ya mujibas sa'ilin da'wahum fiha. Subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillah. Maka itulah cara rangkaian doa pada malam hari ini. Pasna siap di momen
Ibu kemarin pas bulan tahun. Jadi anak saleh. Lain boleh, man. Boleh ya.